Süleymaniye ayağında bildiğiniz gibi PKK'nın çok ciddi bir yapılanması var. Ve biz bunu yıllardır hem Erbil'le hem Süleymaniye'yle yaptık. Berdevke Serokomariya Türkiye İbrahim Kalın ragahand ku sedema ravastandına geçtin asmani bo Frokekhana Süleymaniye tevgera PKK u pengavên din jî hene ku bavêjin. Verdi. Burada olanları biliyoruz. Kimler olduklarını biliyoruz ama arkasında kimler var konusunun takipçisi olmaya devam. Kalın evara çarşembe 5 Nisan 2023 programa taybet ragahand ku bi salane de hevdîtinên xwe de ji ber tevgera PKK li Süleymaniye nîgeraniyê xwe digihînin berpirsên Hewlêr, Süleymanî û Bexdayê. Biliyorsun Süleymaniye'den uçuşları da o dönemde biz hava şeylerini kapattık. Megeştên asmanî bo Süleymaniyê rawestandin. Herûha pêngavên ji vê zêdetir jî hene biavêjin. Li Süleymaniyê yan kampa Mahmûr an her cihekî din, em nahêlin PKK hêlînê çêbike û begev bo ser welatê me. Nerede olursa olsun. Mümkündür. Ayrı ayrı listede mümkündür ya da sizin dediğiniz hibrit. Her wiha berdevke AKP Ömer Çelik di civîneke çaphemeniyê de ser biryara Wezareta Derveya Türkiye derbarê Firokexaneya Süleymaniye de got. Terör örgütünün yoğunlaşması hem uçuş güvenliği açısından. Navçeya Süleymaniye çalakiyên rêxistina terorist zêde bûne. Ev ji bo asayîşa Afrînê me tirsiye. Hevdem rewşeka wiha çêdike ku li ba me nayê qebûlkirin. Bi nerîna min ev biryar heta 3 Temmûzê berdewam dibe. Eger ew tevgera rêxistina terorist bê çareserkirin, ew biryar di berçav re tê derbazkirin. Ev biryar ji bo asayîşa Afrîn û wan kesên diçin Süleymaniye ji neçarî hatiye dayîn. Mecburen alınmış bir karardır. Turkish Airlines duşema borî bi e-mailê Firokexaneya Süleymaniye ji vê biryara Wezareta Derveya welatê xwe agahdar kir. Her wiha pêşniyar kir geştiyarên Firokexaneya Süleymaniye bi rêya Firokexaneya Hewlêr an Kerkûkê geştên xwe bikin. Destpêkê hat ragihandin ku heta 11 Nîsanê kar bi wê biryarê tê kirin. Lê Wezareta Derveya Türkiye ragihand ku biryar heta 3 Temmûzê ye. Li gor biryara Wezareta Derveya Türkiye hemû geştên çûn û hatinê bi ser esmanê Türkiye ve bo Firokexaneya Süleymaniye hatine rawestandin. Lê Firokexaneyê heta niha ti daxuyaniyek derbarê biryarê û plana bî de nedaye.